Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yo amin papagayam, hinta ibasa te Proverbio 13, versikulo 20. Makipagbiag ka kadagiti masirib at tao kat agbalin ka ang masirib. Ngam dagiti makikadwa kadagiti maag kat agsagaba iti kinaranggas. Papagayam, intay dinggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Oh, agkapeta pa'y. Agyaman ako na, friend. Anya nga may nantikunam nga ibagam, friend? Nakasaritak ni Madam Connie. Kat adda ka numanen ipaaramid na. Adda manen pag-extra, anta. Dagasan nak tumanen ije balay, Kaano kanungay? Inton Sabado, friend. Agdalos ta kano iti arubayan da. Ay kat nasaya at ano kasta? Adda manen pagkwartaan ta. Pagururayak iti awag ni Auntie Susan. Ay, kumusta nga iti trabaho apangisarkan na ken ka? Awan pa'y nga rod. Saan na kanupay akinasarita ti gayam na? Ay, gayam na gayam ti akin kuko iti pagtrabaho to. Naimbag ka pa, friend. Adda ni Antim at tumulong kan ka. Friend, ang mga no adda pa'y mabalin ang ma-applyan ijay. Bagaan kan tulaangan. No anyat ibagan ni Auntie kanyak. Friend. Agrubat ako ang tatang. Sa dino ti papanamaya. Ada pag-ekstraan mi ita. Awan pagdanagan nyo. Tanilaar ni agayam ko ti kadwak. Anusak pa iti makitangdan. Pangururayak iti awag ni Auntie Susan. Sa dino ti pakitangdanan yu aya. Iti ayan da Madam Connie. Dalusan mi kano ti arubayan da. Nagpakadakan kaninanang mau. Ang mga no sa pulan na kamananday jay. Saan pa tatang? Da kayon ton ati mangibagakan kwa na. Nasa pamut ngamin arimwar. Napadan namanan nga Iti ayan siguro ti gayam na tatang. Agrobata kon, taaguro-urayan ti gayam ko ijabalay da. Ala, kay tagan-anad ka. Asino ti kinasaritam iti cellphone mo, anak ko? Ni Auntie Susan ti imawag nanang. Ada good news na. Ha? Adda trabaho mo? Ada nanang. Mayat kano ti posisyon ko iti negosyo ti gayam na. Ay, nasaya at nga rod, ano kasta? Ay na, adda mo tlaang ang trabaho. Wan nga ron, nanang. Nabayagan nga inururay ko dahito agundaway. Amagan no adda pa'y bakante ijay, anak ko. Apay nanang, kaya't yumat ti agaplay? Saan? Para kanila arni agayim mo. Kaasimot no panawam. Dayjay laang, taawan kanumat. Nagisarita lang ni Auntie iti gayam na. Tapno makapagtrabaho aklaang ijay. Say-saya atom nga ron ti trabaho ijay. Di mo ibabain ni Antim asusan. Naimbag nga aldaw yo, sir. Agtugaw ka. Agyaman ako na, sir. Si kagayam ti ka ni Susan. Wan, sir. Tas makita kiti requirements mo kat college graduate ka. Kan business-related ti kurso analpas mo. Wan, sir. Amumot siguro na niya tiagbali na trabaho dito eh. Wan, sir. Naibaga kanyak ni Auntie Susan. Kasaritam to ni Maya inton madamdama, taytod na ken kati records idi napalabas sa bulan. Wan, sir. Kat agyaman aklaunay. Aramidem anasaya ti trabaho. Tadyak kaya ti empleyado nga irresponsable. Adda manen pag-extraan ta, friend. Awanan oras ko, friend. Ni, apay nga eh. Wana, tanang rugi akmatan iti trabaho. Nang rugi kagayam adagos, kaano laang idiimpasam ti requirements mo. Siyempre, amo ni Auntie Susan ti boss ko. Iso aday jay. Nalakalang ang naawatak. Congrats, At damot lang ang trabaho.
Nagasat ka, taadda bakar mo. When sa anak anarigatan nagbirok iti trabaho. No adda hiring, ibagam to taga-playak manmat. Sayang tinadal ko no saan ko amay apply. Okay, friend. I-message kan tulata no bilang man taadda ti hiring. Agyaman ako na friend. Sige, agpakada ak nga rudan. Taadda pa'y lakad ko. Nalpas ka din ti imparamid ko a report ka na ka. Nalpasan, sir. Munti nga rodan, takasapula kita. Kwa, sir. I-print ko laang. Agawam. Gayam. Ada may deliver a supply ton madamdama. Sika pa lang ti in charge, wen? Nakalibmot ngamin ni Marisa. Sige, sir. Siya kung ti makaam mo. I-receive ko laang, mat. Saan mat narigat day ta trabaho? Sakbay nga i-receive mo. Sigurado makumpleto tin deliver da. When, sir? Ala, i-print mo ti report nga naramid mo. Taala kita matlaing. Itulod ko to iti office yo, sir. Okay. Urayak nga ro iti office ko. Asap, ha? Takas na ko nakitayan. Kasapulak da ita report. Imay nila arni dito'y balay itay. Apay ka no, nanang. Anya timay na imbaga? Awan mo't kit day. Di magaslaang. Tiyam muna ngamin kat adda ka dito'y balay. Kunak ano napatag ti ibaga na. Manumot ten nga agkuyog kayo. Saan akas idi nga agkuy-kuyog kayo ang makitangdan kan makimisa. Sa bali itan, nanang. Adamot ngamin ng trabaho. No mawayaan ka, sarong karam mo't adyagayim mo ije balay da. When nanang, makitan to. Anya makitan to, aramidam Saan aga po taad da trabaho mo, kat lipata mo nila arni agayim mo. Saan mat nanang? Replayak lat tamat dagiti text na kanya. Nasaya at nga road no kasta. Hello, makitugawak man? Sige laang. Siyak ni Alona. Nice meeting you. Si Kagayam, di ka barbarong ibagbagada akatrabahuan ni. When, siyak nga rod. Awan sapay matgayam mo akatrabahuam. Awan pa'y nga rod. Maikadua lawas ko pa'y lang amin ditoy. No awan pay. Ada kami laang ditoy. Nangat nga to ti posisyon mo. Ngampanag ko na, kat saan a big deal day ta. Talaga saan? Si Kakit Dimat. Wan gayam, adalakad minton malam. Mabalin mo ti sumurot no kayat mo. Sa dino? Sumurot ka, hatap na mamuham. Di ka madanagan. Mapanmat laang ni Melissa akatrabahuan tayo. Iso saan ka ama out of place ijay. Adda ka din ni Celine, nana. Rimwar mo't manan balasang ka. Anya nga oras nga iti panagawid na. Ay, sigurado amarabyan manunday jay. Kadua na ngamin, dagiti gagayim na. Gagayam na. Uwan, katrabahuan na kanumot dagi jay. Kasta ka din, nana. Ada ka di ibagamkan kwa na balasang ka. Ibagak ko maamakimisa kami inton bigat no nawaya, Day tati may sapay. Naliwayan nan samot ten, ti mapan makimisa. Wen nga rod, nana. Mala, bay amta ibagak to kan kwa na inton agawaid. Bareng makimisa mo. Agyaman ak unay, nana. Di na mo ngamin replyan dagiti text ko kan kwa na. Iso ana panunot ko ti umay. Tapno makasaritak ko maiti personal. Ngam saan pa'y matgayam anagawid. Day, anya ngay dagita inyawin mo. Bagkan badbado mo't dagta. Adda ka ti parikot, nanang? Day tati papapanan ti sweldom. Amang ano di mo mo't la mausar amin dagita. Ni nanang mat. Mausar ko dagito Imbes nga agurnong kakit day. Ay nananang.
High standard, dagiti gagayem ko ita. High standard mo nga ibagbagam. Amo yun nanang. Saan mo't mabalin adudwa lang tibag ko? Masapul nga adumat. Tapno di da panunutan mamirmira utak. Na, social climber ka mo't gayam no kasta. Social climber? Uy, saan Ada kwartak nga igatang ko, nanang. Nag-message ka di kan kajagayam mo. Nila Arnie? Wen, makimisa kayo kano inton bigat. Ada sa bali alakad ko, nanang. Na, adaman sa baligaya mo a prioridad mo ita. Naliwaya mo unti mapan makimisa. Kasangay ni Alona inton bigat, nanang. Isong agbar kami kano. Manan, inton bahang over ka, saan ka manan nga agtrabaho? Kasangay nila Arnie ita. Di ka kadimapan. Masadutak tatang. Anya? Aginanak ita. Amuyo mo't anabambanugak. Ay, nudalo na ti kadwam. Oray minalam nga agbar kayaw. Di mo ibagaan na banog ka. Ay natatang. Diyo aya makita. Ti anya? Da Alona tigayem ko ita. Ay, unay kan ay anak ka. Pilyem mat anay mbag ti pakigayimam. No awanan tinasayat ngay bagayo. Panawan dakon. Takayat ko ti maturog. Di kay disturbo. Takasapulak ti inana. Marabyan tumanan day di asilain. Ay, dakal tinagbaliwan ti anak ta. Wan nga rod lakay. Sipod nagtrabaho ijay. Nasursuro na matan ti agbar. Saan laang aday ta? Gastusan na matan amin na sweldo na. No apay ngamin adagi jay pa'y tinagbalin agagayim na. Day tapay ti maysa. Bad influence dagiti gagayem na nga insukat na kanila Arnay. Di na payin masangaw ti mapan makimisa. Awanon, maiyaw awan lakit di anak ta, nukas jay laang akanayaw lakay. Kasaritam tuman nila Arnay. Ibagam ano nawaya, kahit kuntakan nalata ti anak ta. Ala sige, ta ibagak tukon ko ana. Kampantiak nga main, no nila Arnay ti kadwana. Tamo ka na sayat at tao nila Arnay. Sana kas kadagiti gagayam na ita, mahilig nga agbar. Wun nakapurpurmada pa'y Kapay nga agsapa mo't tanti panagawid mo, si kasilain. Tinapatag. Nagawidak tatang. Ay, nahangover ka pa'y. Sana bali Tawan mo trabaho mi inton bigat. Ay na, kasjay a klase ti gayam, ti kayat mo apakisursurutan. Apay tatang. Adda ka di parikot. Ay na, awan latam mo kaw nanakaw. Nusan mo pa aliklikan dagi di akatrabahwam. Isudan taw, ti mangisagmakan ka. Maisagmak matasasawon nyo, tatang. Naragsakak tupay. Tunggal agkukuyog kami. Italaeng dayta. Di mo amaw, noan niya ti sumaron o mapasama. Isu apilyam kumamot na imbag ti agbalin agagayam mo. Tatang, amok ti araramidak. No apay ngamin apakibyangan nyo. Agraman day taabanag. mayat ti uniforme, mlaarnay balasang ko. Pagtrabahuam ka dita. Iti may sa grocery ijay sentro nana. Ay nasaya at at dagaya mo na biro kam apagtrabahuam. Wala na, kalkalpas lang ti trabaho. Ni Celine nga kumusta mo ti trabaho na? Nasaya at mo't siguro balasang ko.
Mabalin mo mo't nga i-message ti gayam mo. Gano nagado ti message ko kan kwa na nana. Ha? Di na matreplyan. Iso ano daduma, mabainak matan nga ag-message kan kwa na. Kan adamot nga minan sa bali agayim na. Nakitak ti impose na idi na minsan. Ada ka din ni sir? Ada yung office na. Nagungat ka di? Kasta unay ti umot na kada kami itay. Sigurado ang maungtan ka mat no maamuan na asimangpet ka. Nang runa kat naladaw ka manan. No kasta nga rod. Masapol ang makasaritak ni Auntie Susan. Uy, ano, dapay maaramidan na. Basol yung amin. Oh, apay ada kami ti papasulam. Wana, ta sinurwandak nga agbar. Agpapada tayo lang arudan ang maladladaw. Uy, desisyon mo ti simort kada kami anya. Iso adi na kang pabasulan. Isaganam dagiti report akasapulak. Isaganam, tamangala akton iti kasukat mo. Apay ngay akasta, sir. Agpapada kayo kada alona. Mala daw kailang aruda na sumrag. Diyo pa'y aramidan anasaya at itrabaho yo. Sir, pangaasiyo ko mata, di naksukatan. Naibusan ti pasensyak kada kayo. Malugi ti negosyok no kastalang tararamidan nyo. Oh, nagbibingayan nyo kadi ti kwarta a kinupit niya alona. Kwarta? Awan amok iti dayta, sir. Di kan agin di mo. Isubliyo ti 20,000 a kurang iti koleksyon tayo. Amok ana eranod kamet. Tada kayo ti agkukuyog. Awan ang tata. Naikata kon iti trabaho. Imawag ni Antim Susan kanyak itay. Anya timbaga na. Impulong na dagiti kalukwam Ay, kasta unay ti unget na. Taimbabain mo kanaw. Nagbidutak, tatang. Ngam awan intensyon ko nga ibabain ni auntie. Kahit, anya nga raw ti maitulong dagiti gagayem mo kan kaita. Awan, tatang. Agpapada kami pa'y anaikat iti trabaho. Hawanan sinayang mula ang ti oportunidad. Idi pa'y nga ibagbagami kan ka. Aliklikam ti gagayem akas jay. Ang sulpang kamat ngamen. Laarni, kumusta kan? Celine, anya tar aramidam dito'y balay. Naikatak iti trabaho. Anya? Damag ko, agtrab-trabaho ka kano iti grocery store ijay sentro. Pudno tinadamag mo. Ang mga no adda bakante ijay. Ang mga no adda hiring. Agaplayak ko ma. Awan hiring ita. Kompleto kami matngaminan. Kasano akpay itan. Sapay awan urnong ko. Dagiti ngay gagayim mo nga ipupus mo iti Facebook, idi. Awanan. Sa andak mo tin apagan ano. Tagpapada kami anaikat iti trabaho. Inramandak pa'y kit di iti kalukwanda. Anya? No amokla ko maapakaisag makak ti panakigayam ko kadakwada. Sa anak latta ko man asimurot kadakwada. Di mo sayangan ti oportunidad adumtengken ka no di kat sayatem kan igaed mo ti panagtrabahom tapno maayatan ti boss mo kan ka ket magunggunaan kan tupay. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Charlotte Celo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Triple R.
Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.